Može, ajde sa mnom u auto do posla. Doma, na kauču, uz PlayStation. Moje prvo vađenje zuba na fakultetu ikad. Znači, preznojao sam se 7 puta. To ovisi o vremenu, ovako, kako se osjećam. Dok je kiša, uglavnom sam na Coldplayu, a dok je ovako sunčano, španjolski reggaeton. Ajmo sad malo do moje ordinacije. Alias. Naravno, bez problema. A ono, malo ćete pričati ovako čudno i jest juhicu na slamčicu, ali bit će to okej. Pierce Brosnan, definitivno. Što traži stomatolog na Sjevernom polu? Moram odgovoriti. Ajmo sad dolje malo na kavu prije prvog pacijenta. Maska i mobitel. Puževe. Instagram, like, share, subscribe. Sad je dosta, moram na posao.